Anya laki din! Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Ay, wen. Puto da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't ngamin to ugali na. Katwan mat, norarigan, kat adda amin kayong kwa tinagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay day ja, Beshi? Ha? Anya laki din. Simro lang man ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro gapoy ti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunak laki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo, dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo, nagrigat agilunlunod. Nasaya at nagranhata bakla. Hinaan naman. Imbakakmat ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang arutin tinagan ko purita. Alawanan purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako manupod no tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, isu nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Ngamsaan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga ada ijay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pa naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong nga aldaw. Aniya lakit din. Ita ta nakaawid tan. Pangaasim tamangan ka kuma iti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kawin. Intun kwan. Kachichismisyo karag iti balam amarites. Isuladay tati saan mo ama ipangpanganan salbag gid. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilang in hospital nga mo manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tati aramid mo. Malawunan. Unam tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, ituloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tuman ti pa hospitalam. Ibagak tumad day taking kamayang. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lagan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan? Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i-hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunak laki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at matapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitang. Mayatay. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga may. Sige ngamin ka uray mabibising ka basta dalagiti ka chismis mo. Mayatay. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate.
Uri agmalmalam kayong agchis-chismis, kit okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan na iti kastoy mayang. Awan lang aro doon di makukwarta. Ngam ni, at data mo rin dito ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, sumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa iti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Saan da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod gait. Padasang man pailaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumuton, awan ti mayat nga agpautang kanya. Huwag mayang. Patangasik ti mapan mangibaga kadakwata yung tulmigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdiskitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palang ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga daday hospital. Ayun, kumare. Na ospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, oh. Hala. Ang mga ano isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Itangiwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga. Awanin no isunti patay na. Maikawa na iti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki din. Daimbag ta nakarwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita itilugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiagnagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan a panawan. Ay sigurado, ano tiwat-wat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apudpud no. Ni Nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan itiwat-wat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado dayta, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan ba'y na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, ibalay da. Sana tinungpatungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isun sakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta dakachismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unan na mat ti mapan makichismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Ito masabat mo, ibagam kingkwa na, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no niya reaksyon na
Purita. Pudno ka di ti agwarwaras adamag nga dakanon ka barbaro alugan da Anita. Ha? Aywan mayang. Apay, itala am-amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Iswa sinaludsod ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takasta, maring? Amok to ugali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga da itang aramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan mo takasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. No pudno nga dalugan da, kan saludsudem pa, no nangalaan da iting gatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apay ang gusto tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kadyakan mo. Nya. Taidak man pa'y akas to Ay, una yan aya. No mauspitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko ititatao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmaringarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Ha? Numadamag mo nga da saksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kano ni mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasamak kadakwada? Sika talaga. Sa anak mo takasken kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurian no. Kasta ka di? Katapay ka nung agkakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? katuwan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panako hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dagas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta ijibalay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katuwan na. Kano tama pan? Indon malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kit din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Nay, da kayo mo't gayam Purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Udno timbangan ni Bading. Amangan no maamuan min tulaangan anak taykan, kat saan da ka man laan sa sarungkaran.
Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod may yang. Apay akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rudan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, iti saksis, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya, kaano ti mauding angis mo? Ipang mau. Ampong pa yan. Ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina. Nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pudno, may. Nyangkal mo? Kaya wa, may. No, apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam, ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No, naamwa maging matang da anita iti hilax da, di gawid mo kumama iti agtrabaho, tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastangag, saksakilat ng tinakab mo. Nga isopay kayo din, pakahibladam. Nga isaw, ti patay mo. Ay, nakababay na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma ataaw. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapuanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pariberta. Saan pa'y garot paray? Kasanwa ka makapasada kaya diyak pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka. Kasta ka day paray. Patarimaan mo nga minayin tapno makapasada ka bitay. Sayang bita. Oray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garot kwartak paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay apa. Day taki dan. Huray sa kawang magkwarta kita paray. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulaklaki din no adda mabulon cooking ka. Hey, pasensya kan paray. Awan na talaga. Amumbat kanya kaon. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pautangan ka tayo. Aglon ka lang ni Jekuaw paray. Ha? Ipadas mo ta membro ka bay. Plan-plan wag bitlang aglon paray. No kayat mo. Aggidan tama pa nintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit? Aday taka man rin ako na kam. Iparparupan man rin nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bagay. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di ka lang tanga urayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya,
Iswa pa nga asem, ipaspas mo ngay patarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayon na salbag ka! Kayat mo asawan, agloan mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no, bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na! Ay, kasi ba't yung kumparet? Manumit din alawas dyan. Dandan sapay ka din makabulan asa na nakapaspasada. Iso ang mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kasta talaga Nuad ko makwartak, bakit? Pautang ako ba? Naburay sa kawang mga ron. Agloan kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Itong bigat ko mga ron, bakit? Ha? First Monday itabulan intong bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko. Aywan gayam anya. Katwa na, awisam ni Paring Berto, tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay ana pa nagpila niya paradaan. Naipatarimahan naman gaya man ti tricycle na, nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat la pagat lapayag man ti isam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpana maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray tanapigsa ti panagpasada na. Maiurnungan na madlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Ngamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may jitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nang agsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya lakit di. Hey! Bigbigat, nakapanibid ka dito yan ti tricycle, Maberto. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, kat nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldawa bumanurbor kayaw, tadulat ta ti masahiraw. Oray ka sa numit kapig sa ti panagpasada, kit aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita, kasla iti na minsan lang aldaw ang naglunak, iti koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad kaw, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam la day ta, Berto. Mapayadam la ta. Anya lagi din. Galawang lalaki Ay, sapa lang kumangaraw, tata. Parikot ko talaga, ti Judith. Oh, nana, kas kalatigri lang nakadkadlaw nga daman ng kaapang. Ay, talagang adda. Sus, Ay, mabakal ko, ti awanan bay na Judith. ha? Ano yan? Taapay ni Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa nana. Naku na, naki din aparikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta,
Adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jak maklawn nga isukat nak ti asawa itikas kan kuha na. How come, nana? Ay, kundi kumpare da diya apidring kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, oray mabuyok na iday. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, sabat sila! Aha! Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw, timapan mo sa lugsoda no anyat inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Kunam siguro no jak amot ilimlimad mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay bagbagam. Kun may sa, anya kumati ilimad ko king. Ay, ka lang pampamarang! Pampamarang ka awan aramid mo! Ha? Tama nga lumaikali ka si bibiyag tigas na aramid mo ah! Ha? Agasa man tilaing mo, gilimad! Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak! Talagang ay pakulong kayo iti babae! Kunam siguro no jak mo? Ay, agsagana ka, Berto! Anya? Ay, talaga sana ka makaig na! Ha? Kat no, ebidensyam. Di ka pala mapantapisan, ija balaydan o pa'y suka. Ay, talaga! Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti naamuak nga da relasyon da iti asawak, kantay ti Judith. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di a Judith iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Ang mga no sana po no dayta. Naawan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugodak to pa daya Judith iti balayda. Talagang agngar-ngaryutak ko na. Talaga! Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dito nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka. Tapno tong paan naklatan akastoy, ha? Ay, di ka naging dinay ngawan ng maum. Abo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umuna sakbay kang agtong paakas ta. Ay, awanan ti ado-ado payasaw. Tapna mo man niya. Awan ti sekret ang agnanayon nga mailimlimad. Hawanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no? Jak amo ti limad a relasyon nyo iti asawak? Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat? Yaks! Anya? Amo yu day taga inaramid yu kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan agtong pa. Kan agsasao iti sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Carita. Magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni tagas na nga naramid mo. Tapay! Isakit mo, dadya Judith, ngamsyak nga asawa, ma! Na, apay, anya launay ayati parikot mo keng kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di tagas na nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidring, nakababay nunay keng kuana. Ay, ti kunam kiday, podno nga men, nga da relasyon niyo, kini Judith. Na, Ay, sumungbat ka iti bari, bartatong paon ka lang arod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Ho, Irita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo anay imbag dagiti may pagbaga.
Siguro, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judith. Ha? Judith, ti utang kau ije ko aw. Nakunak aparikot ko, ti pagbayad ko, ta Judith nan. Saan na pagbayad ko, ti babae ng agdagan iti Judith? Ang lalaki din ay Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judith, ngawan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judith, kapoy tinaramin mo, ay awan bibiyang kaw. Sangwang masikalhag. Ay na. Ay, bababaina ka talaga. Adayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababaina ka talaga. Awan magayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gaya am ti relasyon da. Kamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao na ibabain ko matahan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahit aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam di nangag ko iti asawak, nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith, iti utang na ijay ko. Oh, Anya? di pala nga awat ko nga mehen, kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akat parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyan mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At datakil abarita mi ijabalay. Isuman lat mapan mo alaanan. Tayo ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno na lawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo ang. San akasta nga ipapanmulatan o anya laditan. Anya kalaki din nana. Ay, mababaina ka talaga. Kasanon ngayon agdarom ni Judith. Kasangwa nga. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nadamag yu ka din, nanang? Ti anya rime. Natakawan ka no mo ti balo akaruba tayo. Ni Edgar ka day tinakdaka maatum anak ko. Anya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti dadumak at isulaang mo ti balo akaruba tayo. Na, agsalsalod sudak laang. Kasta mo ti isungbat mo. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mo't nanang. Sarino ti papanan nyo. Mapanak iti ay ni uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta? Am mo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti ni Edgar tagsarita kami man. Agtugaw ka ate si. Agyaman aklaunay. Ay, anya nga ng tigagaram. Putno ka day di nadamag ko natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasurak laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't gaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Amamom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka diti balay mo. Nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sabado na jay. Amom mo't siguro no anya ti kayat ko asawan.
Adda tinapatag nga ibagak, mainaig ka dagiti nagtakaw iti balay ti Kaaruba me, kapitan. Bagam nga ro din no, anya day tatis Adda ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Ha? Kasanumot na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi Sabado ti Rabi What? Ungor si motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat da tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan ni ti motor bagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat kat nga raw, nga masiguradok ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan. Anya di sa istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo, danay. Ni, kano pa tatang? Di na palabas ka nung aldaw. No kasta, in Ranada, iti nagbakasyon di lakay. Iso, mate. Adda ka diti suspekda, tatang? Awan sapay, mate. Saan ka nung agkorre di CCTV di balay na? Ngam sigurado, akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amang ano na bayag asip-siputan da ti balay di lakay. Iti naamuan da nagbakasyon. In Ranada mo tang, di nagtakaw, di balay na. Da ka di ti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilay nga makasarita. May papanitan niya, kapitan. Da nga binti lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. So, ti pagsuspitsaan da nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anya? At sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga nagtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudo iti nakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matikasay. Ayawan. Saan ang nagtatakaw, kapitan? Si Kamay, ti intudo ni Tisay. Una hindi ta bakay. Basta mangisurulatan. Nagag na kanuga raw, ti ungor ti motor mo. Kano kapitan? Di sa ba daw, ti rabi. Oho, ulbod mo day tabakay. Ada ka di ti pamanagnag mo, sana po no, ti indanon ni Tisi ka na kamay. E di sabado iti rabi, kapitan, kat napanak iti ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't na ungor ti sabali ang motor ti langag na, kapitan. Wano saan? Amangan no inaramid na lang deta nga istorya. Sino ti kadwaman na panagbuya? Tinubiyak, kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Na, kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi, kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro diti concert, itinubiyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takayat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya nagtakaw dito ibalaybaw. Imayak, tapno lawlawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabado ti Rabi ay. Tanagbuya na iti konsert. Kaya ta sa winday ta, saan nga iso tinagtakaw dito'y balaybaw, Edgar. Ang nangagkano ni Tisi ti ungor ti motor na. Na, ungor ti motar. Apay, o manay dahi ta nga ebidensya. Tamno ito na ti anak ko. Attention seeker, kan pabida talaga dahi ta abakay. Ano laki, Nagpatulong akmat din kadagiti karubak nga dati CCTV na. Bareng adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamot ti amin. Kantapno saanan ang mapagpabasol dagiti inosente.
Awanan kay iti 26. Na, apay ka di aya. Saan nga agdadakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. Dayjay ka day. Nangag ko, ti ungur ti motor ti anak mo, di sabado ti Rabier, Rodeliao. Ayan niya laki din tisay. Ungor ti motor lang tinangag mo kang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungur ti motor ni Danay, ada ka di maramidam. Ni Dani lang ka ti kasi ti motor na dito yung lugar tayo ha. Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idirabi iti Sabadaw. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy, no kaya't mo tagpabida ijay balaw. Di mo iraman ti anak ko, ha? Sige, ha? Paisa lang ti may bagaking kawan. Mapalit na kan mintumot lang inusinti ti anak ko. Itapay lang kitagsaganakan. Haddan total daw mo. Sana sakti kaskas na mo. Aniya? Niya nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan yun, hanang. Ungor nga rod ti motor ni Danay, tinangag ko remay. Anya lakit din, nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga rod ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti bagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo a karuba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom dahi ta panagsasaom rimay. Mangag dagiti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no, kayat yu lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kita niya, amang ano dahi tan ti pakaibaludan nyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagabot. Tap na ibaga kada kayo, umanay dahi ta apakaibaludan nyo. Anya lakit din ayan, nanang. Ada ka din na panapulis iya balayaw, Igar. Adla, Kapitan. Di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kiti, Kapitan? Dakmat lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak. Tadyak amo no pudno nga ta, wano ulbud na laang. Nasaya at magkaroon, no kasta. Ura siya. Kalpasan ti panagsarita mi ni Danay. Kat agdwa-dwa akmat lang, nupudno nga ta di imbaga na. Wano agar aramid laang ti istorya. Wan nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmat laang ninanang na, Kapitan. Urayik lang ni kagawad gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay a kagawa. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo ijay barangay hall anak ko. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda, tatang? Anya nga tikunan ni Kapitan. Okay yan, tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Tikunan ni Kapitan, kat imposible asak tinagtakaw. Ay, naimbaglangayn. Makaangas mo't langan na tao. Ay na. Ay. Una, tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak, tatang. Ha? Anya ti kayat mo sa wina nakaw. Isumot ti idimandak, tatang. Na. Idimandak tapno agnakam. Naglayng agpabasol. Kanagaramid iti istorya tayo bakit? Ay, wain. Mayat na ita nakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may. Tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayaw, Rodelia. Ay na. Maawatan kayaw, Kapitan. Tinapatag, kat napanagnakan ti anak ko, nga iso kahit inosentay. Hay, wan gaya. Naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti dahi ta abanag, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, Kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, Kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo lang, nuwag di manda kayaw.
Nasko na may kanitileksyon ti tao akas kinkwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Ha? Meron na? Nangalaam ti ebidensyam idar. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbagmat, naalan na ti rupa ti agtataka. Wan, Kapitan. Naala na ti rupa da idi kimalay at na itigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da. Kat asino mo na kita nga agtatakaw ngay? Da Fidel kin Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo mutlaan, Kapitan. Isumot lagaya makasiti aksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nagreporta ka na nga nagiti masiklan. Wan, Kapitan. Dalpasen, imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall, nanang. Abay kanaw, asinaw tinangibaga. Adda tinangi demanda kada kayo. Ha? Anya? Day ta tibagbagak, nanang. Day ta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo, anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but ngenak pay lang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, a pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar, nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, Kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, Kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masiknan. Nga ti panagkunak, kat mabalin ang maibalot ka. Sana nalaga, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi ba ni Daddy, no iso ti naibalot, gapo iti inuulbog nga istorya. Ay, pagbababaw ya akong tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay baga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti baka ka po. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga kararamid ka mo iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray ti monsong batan ti salutsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramidag tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sana ka nakasagana ang maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinaga. Adda ka din ni Danay. Hey, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No ngayat tras na ti reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masignan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalod, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak. Ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpapabasol no saan ka mo't asigurado. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti ulbod na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Reme. Talaga ang maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan ako mamot anak ko. Diyak kaya't ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Reme.
kasla kayat mo mo't ama ibalorak nga inam. Kasta tiragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, o na yan. Ay, awagak man langan ni Manong mo. Imbaga kon kini Manong tinaramidyo. Kat uray iso, awam mo lang timaramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalo da kaon. Day tatiganaban nyo nanang, pabida kay tumot ngamin. Naimbag kumamot ano pud no tirumrumor di tangiwat yo, saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar, siguraduan nyo ahusto tirumrumor itingiwat yo tanay. Da kay tumot lang ti agparikot, iti ibo nga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit dik. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.